بسم الله الرحمن الرحيم. Si kung ngaran wallah, ama saling gagaw, ama kalimuon. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Ipagi seiran reka sumanga taben ku kambunuay, teruang ka. Aso mga taben nakapaar wallagu so rasul, nakalakni so wallagu tanuran niyo so kapupanta pantaganiyo, guunutin niyo so wallagu susuguyan os kanuna kipa para tiyaya. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Aya buat itu kipa para tiyaya na susira na igira ami alois wallah na sumangkup sumanga pusuiran gu igira api ang adiyong kiran sumanga ayatian na makaumang kiran sa para tiyaya gu subu sukad na nirani sa sariganiran. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Siran na ipapamayan lugiran sa sambayang, gusus sabaad kuini bagay mikiran na ipapamagayiran. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Siran man na siran sukipa para tiyaya atitu, adna bagianiran ang mga pangkatang ko surga si eko kadnaniran, gumaap gupag peramapia. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. Lagi duki apa kaliwar ka o kadnan ka puun ko walaing kasabab ko benar, na mataan na adna salumpok kumya maratiaya atan tuwa disiran kamamanterangan. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. Pemawalang kairan makapantag kubnar ko oryano kaya payagian. Lagi dubasiran pendendegen ko kapatay asiran nakasasan dengan iran. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. Naguni ko idiindirkan wala so isa ko dua pagtawa mata anaya akitabaniyo. Nagiinyo mandingan-dingan na suda abagriani masanganiyo. Nakabaya wala atanto niyan subnar sabab ko mga katuruyan. Na tipid niyan so kapusan uda pamaratiaya. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. Katentunian subnar na pagilang niyan suribat, api di kabaya umangararatay ungar. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. Gune ko pupengni kanu sa tabang ko kadna niyo na inisembagyon rekano. Amataan na sakan na tebangang kos kanu sa sanggibu mga malaikat makaptundutundug. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. Nada akyabalo ya sayaw Allah arwar sa tutulay pagkapya ginawa. Guanon misabe pakatetana umanga puso iyo. Nada ko tabang inunta na si ibu puun ko Allah. Mataan na swalla na mabagramaw ngangan. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
Guane na ipkulubin rekanu sotoratud asari gepuun rekanian. Gup turunang kanunian apuun ko kawang saig. Kaanun misaba pakasotian yan rekanu. Guanian rekanu mailang so pangangal ko syaitan. Guanian matukis sumanga puso uyo. Guanon misaba pakapaka bekenanian ko mga para-para. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Guane na ipagilah mukad na nakako mga malaikat. Amataan na sakan na pediu na pakabekenan niyo sa sirana miya maratiaya. Itemu akan den ko mga puso o sirana de pamaratiaya so kalak na sugatan niyo so kapuruan o mga ligiran. Gusugatan niyo kiran so umani kemer. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. Giyutuman na sabab sa mataan na siran na siurang iran swalla gususugu iyan. Na sadin sa sorangan iyan swalla gususugu iyan. Na mataan na swalla na mayluti kapaniksa. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. Giyutuman susiksa na taaminius kanyan kamataan na bagian udah pamaratiaya susiksa ku neraka. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. Hei miya maratiaya, igira minitmuniyo ko gimbunuayan sosiran ada pamaratiaya ap kemangsiran. Na diniyo kiran telikudin sumanga likudiyo. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Nasadin sa italikudian kiran sa alungan utuwa likudian inunta aplimpang ko kambunuay. Udi na tepi ko pagtawa pedian. Nasa benara miya kakulukug sararang itapuun ko Allah. Gudar pa iyan sunaraka jahannam. Ami kerata-rata akebulusan. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. Na denyo siran mapatay, na ugay swalla imya kapatay kiran. Guk na abas kay imya kasugat guwan niya lumubad ka. Na ugay na swalla sumiugat kiran. Kaanian matiuba sumya maratiaya sa tiuba amapya apun rekanian. Mataan na swalla na pupukkan gamatao. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. Gitu din man, kamataan na swalla na pupukkalubay niyan swantangan ng maratao da pamaratiaya. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. Na upeng niya niyo sa hukuman ko pagletiyo aguso Muhammad. Na sabenara miya kaumar kanu sa hukuman na sukiyata benar kanu sa beder. Na ugenek kanu mungkir. Na giuti mapiar kanu. Na ukasoy kanu na kumasoy kami tumabang. Na ded na milinding kanu upagtaw niwa may tubu. Apia ikada kalian kamataan aswalla na babidu tabangyan sumya maratiaya. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. Hei miya maratiaya,
unutinius walla gusus suguyan gudiniu telikudis kania nas kanonap kenegiu. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. Gudiniu suwa susirana pitero iran, apia makinegemi, asiran nadiran pemamakinegen. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. Mataan miaka rata-rata ko mga binatang si ikwala so mga bengela mga umaw. Asiran nada mga sabutiran. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. Naukatawi wala aadna matatagu kirana mapia. Na mataan apaka pamamakinegnian siran. Na apia apaka pamamakinegnian siran. Na telikod sirambu siran na kisasangka. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Hei miya maratiaya, tarimaan niyo so Allah gusto rasul igira at yawag kanunian ko pekawiyag rekano. Gutang kedaniyo amataan as wala na pagilitan yan solot o tawa gusto puso iyan. Gumataan as kanyan narong kanupli muda. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Gupanang gila inyo so tiuba. Kadiki sugat ko sirana min dadarwakar kanu sabe matabis. Gutang kedeni wa mata naswalla na mayluti kapaniksa. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. Na tadmini uguni ko maito kanu adi kanu pakanganganinen ko lupa. Kelek yo uba kanu mabiya gu mga manusia. Na piyaka pagingad kanu niyan sa Madina. Gu ini begri antar kanu so tabangyan. Guriniski ang kanu niyan ko mga pipiyaka ang kanu makapanalamat. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Hei miya maratiaya, diniu pendun siani swalla gusto rasul. Gudini pendun siani so mga sarig rekan waskanu nakatawaniyo. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. Natang kedeni was so mga tamu kayo gusto mga wata iyo na matag tepeng. Kamataan aswalla na adna sisiir kanya na balas salbi mala. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Hei miya maratiaya, o kalak niyo swalla na senggayang kanunian sa paduman. Gulalas niyan rekanus so mga dusa niyo. Gunapi ang kanunian. Kaswalla ikir kulimu albi mala. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Nagune na pupegan tanganang kasamarata usiran ada pamaratiaya. Katerong kong kairan udi nam bunung kairan. Udi na pekawaang kairan.
na pupegan tangan siran samarata, na pembedalan wala suan tanganiran kaswallai makalalawan ku pemagan tangan samarata. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. Na igira abiyat yakiran sumang ayatame na teruuniran asabna ramian gemi na ukabaya ami na mataan na mapterwami sulagi dia kada asala kau saya arwar sa mga tutula kabuke gumyangau una. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. Naguni na piterwiran, Ya Allah, ugiin askanian subna rapuunku hadapan ka, napakaurani kaming kasaat rapuunku kawang, udi na talingumay kaming kasasik sa amali pedes. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Nada ku Allah ibenian siran siksa amata tagu kakiran. Guda ku Allah ibenian siran siksa apa pengenisiran sama ap ku Allah. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. Na anda manayai dikiran kasiksa wala asiran na pepengalang sirang ko Masjidil Haram akna abesirani mga waliron kada mga waliron arwar ku kipananang gila na ugaid na sukada kelangkiran nadiran katawan. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Nada amya belo ya sambuyangiran si sa Baitullah arwar saka pamupoy gukan daupay na taaminiyo susiksa sabab kudenyo kaparatiaya. Innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Mataan na susira na de pamaratiaya nagiiran gustoon sa mga tamukiran. Kaansiran makaalang kulalan wallah. Nagiiran dinutong gustoon na orian niya na kabaloy kira na kasendit. Orian niya na pendagan siran. Nasiran na de pamaratiaya na sisirang kunaraga jahannam pelimuda. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. Kaisenggay wala sumarata ang belagan kumapya. Gu itepi iyan sumarata so sabaedun ku sabaed. Na timu unian utulangon. Na tegu unian uto kunaraka jahannam. Siran man na siran sumangalugi. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. Terwang kaku siran ada pamaratiaya. Au genek siran na pendapingkiran swanda ngamiay pos. Na ukasu siran na sabnara sumiagad sukiaw kita numiangau una amia belo ya ladiwan. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. Napakin bunuay kanukiran taman sada mabelo ya kapanakuto. Gumabelo isuukit ku kapaginta watanan nerkwallah. Na ugnekiran na mata naswalla na sugiiran gulaulaan na pigilay niyan. Wa in tawallaw fa'lamu anna Allah mawlakum ni'mal mawla wa ni'man nasir.
na utali kudsiran, na tang kedeni wa mataan aswallai panarigenio, miaka pia-pia apa narigen gu miaka pia-pia apa nanabeng. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Na tang kedeni wa mataan asumiyata beniu, apia antunaa, na mataan arko Allah su ikalimau begi, gur ko rasul, gur ko mga tunganin yang gusto mga ilo, gusto mga miskin, gusto pupilaya-layag, os kano na piaratian Yesu Allah, gusto ini turun nami, kuurip nami, kualungan na kaya pakasinggaya o unto lagu suribat, alungan na kaya pakatemu o dua pagtaw sa bedr, naswallah si ikulang wantaman nag-uusyan. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. Guane na sisi ikano ko sabala ko belinta de marani sa Madinah, na sisi isiran ko sabala ko belinta de mawatan sa Madinah, na so isa kalalakawan na mga padageng na sisi ko kababaan niyo, na umipupasada kano sa kaptelabukiyo, na pendurat kano din ko pasad, na ugaid na kagiad na pakapenggulalan wala asugwa na miyatang kedema penggulaw la, kaantek na akaw ongkir utawa miyungkir ko uryano marayaga karina, guan tekna akapaparatiaya utawa miaratiaya ku urianu marayaga karina na mataan aswalla na titua pupekan gematao. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. Guani na pupeki ilair ka siran wallaku katuturugar ka amay to siran. Na upama ka piyaki ilainian rekasiran na madakal siran. Na mataan na kaalapang kanu. Gumataan na di kanu magayon na yun ko penggulaulaan. Na ugaid na swalla na migay sa kalilintad. Mataan as kanian na katawan yan susisii ko mga rarab. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. Naguni na pupeki ilainian rekanusiran ko masa akia pakatemuniu. Amay tuwa kay ilayan yukiran, na may tuwa kay ilayairan kanu, kakagiad na pakapenggulalan wala asugwa na miyatang kedama penggulaw la, na si ibu pekandudak wala suma penggulaw la. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Hei miya maratiaya, igiraad na minitmuniwa sa gurumpong ada pamaratiaya, napakatenaan niyo, gutatadmini swalla sa madakal kaang kanu makadeeg. Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin. Guunutin niyo swalla gususuguyan, gudi kanup surang-surang kakaalapang kano gumada subegrio, gupentang kano, kamataan aswalla na babi du mga papantang. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن
سبيل الله والله بما يعملون محيط. Gudini usua susiran alumini siran ku mga ingdiran sa kapangandeg. Guka pake ilay-ilain ku mga manusia. Gupepengalang siran kaulalan ku Allah. Naswalla si ku giiran gulaw laan na katawanian. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. Naguni na piperasang kirano syaitan sumanga gelub kiran gupi teruyan. Ada apakada agrekano sa alungan ay ku mga manusia. Gumataan na sa kanilumilinding rekano. Na kagi amakam bentaya sudua kasagurumpong. Na miyangendud ku tali kudanian sa piteruyan. Amataan na sa kanna angya sakurkano. Kamataan na sa kanna pkilay akan sudiniup kilay. Mataan na sa kanna ikilakakan swallah. Kaswalla na may luti ka paniksa. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. Guni nagi terono mga munafik bususirana katataguan sa mga pusuiran sa gedemen. Amya ka ikamat kusirana ya swagamairan. Nasa din sa sumarig ko Allah. Na mataan na swalla na mabagramaw ngangan. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. Na umaylaing kasumasa akat na mga malaikat kunyawa uda pamarat yaya. Apu pruruntain niran sumanga parasiran gus sumanga likudiran. Nagiiran teroon. At taamin niyo sa siksa apakatutong. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Yutuman na sabab ko minyo na mga limani wadusa. Kamataan na swalla na kanaabas sa limbut ko mga urip niyan. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. Lagi duswaswayo pagtaw Firaun gusumiyaw na aniran. Adairan paratiaya as mga ayat wallah. Na siniksa siran wallah sabab ko mga dusairan. Mata naswalla na mabagramay lutika paniksa. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. Diyutuman na sabab sa mata na swalla na dinian pagalinin solimu a ini pangalimu iyan ko pagtaw. Taman sadiran alinin sosisi ko mga ginawairan. Kamataan na swalla na pupukkan gamatao. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. Lagi duswasway pagtaw Firaun gususirana miyaw na aniran. Apia kambu kegiran sa mga ayat ukad na niran. Na binina sa misiran sabab ko mga dusairan. Na inildemi supagtaw Firaun katanan siran mga derwaka. Inna syarrad dawab inda Allahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Mataan na mikerata-rata ko mga binatang si ikwala so sirana miya mangungkir. Nasiran na di pumaratiaya. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون.
siran sumini pesada kakiran oriania na pemberengkas niran supasadiran ko oman siran maki pesada asiran na disiran penanggila. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. Na umapagis kasiran ko kambunuay, na beluyang kasiran na tumako tawa pekatundukiran kaaniran ketadmi. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. Na amay kaikiwan ka ko pagtausukan durat, na bukaing kakiran supasad sa mapayag, mataanas wala na din yang kebayaan sumama kadudurata. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. Na didenteng kapausiran ada pamaratiaya ubesiran mia kalipos, mataanas siran nadiran kelipos. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Na tiagarini siransa sadensa kegegeni wa beger, gu pedun suka tiagera ko mga kuda, ami pepengang alaki yoto ko riduay wala gu riduay niyo, gu sumanga peda salah kaukiran, adini siran katawan, swalla imata ukiran, na sadensa manggesto niyo api antuna ase kulalan wala, na kituman rekano sa tarutop subalasyan, askanu nadikanu kasalimbutan. وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. Na uramig siran ko karilintad na ramig kaun mambu, gusariging kaswalla, mata naskanian supupukkan gematao. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Na ubairan kebayai akalim pangairan reka, na mataan angko sangkau Allah, skanian su ini begrian reka su tabengian gusumya maratiaya. Gupia ka kekalaya maian sumanga pusuiran, api yang gestu nekasungane na sisi ikulu palangon, na dingka mapaka kekalaya mas sumanga pusuiran, na ugeid na swalla imya ka pagayo na yungkiran, mataan askanian na mabegra maungangan. Ya ayyuhan النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. Hei Nabi, aangko sangka wala gusutawa miyunut raka amya maratiaya. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. Hei Nabi, pesan ka kumya maratiaya suka pakim bunuay.
Wadun rekan wa 20 mga papantang na pekapegesiran sa 2 getos. Na wadun rekan wa magetos na pekapegesiran sa sanggibuku siran ada pamaratiaya. Sabab samataan na siran na pagtawa da mga sabutiran. Al-ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. Imanto na piyaka kepang kanu Allah kakatawan niya na mataan na matatagur kanu sukalubay na wadner kanu amagatos sa mga papantang na pekapegesiran sa 2 getos na uadner kanu asang gibu na pekapegesiran sa 2 gibu sabab sa idin wallah kaswalla na bebidu tabangyan sa mga papantang. Ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. Dema patut ku Nabi ibaadnak wa anian ku mga biyag aaon sa ginawa taman sa di makapages kulupa. Kebayaan niyo so parayasang ku dunia naswalla na kabaya iya na mambagyan niyo so akhirat naswalla na mabagramaw ngangan. Laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadhtum adhabun azim. Udah so kitab pun ku Allah amyauna na kesugat kanu din sabab ku kinwani wasik sa amala. Fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiban wattaqullah innallaha ghafurur rahim. Nakang kanu kumiyata beniyo halala mapia gukalakni swalla mata naswalla na manapia makalimuon. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. Hey Nabi, teruang kakutawa sisi sa tangani wa mga biyag. Auad na katawan wala ang matatagu ku mga puso iwa mapia. Na magang kanunian sa mapia adi sumiyak war kanu. Gupnapiyang kanuniang kaswalla na manapia makalimuon. Wa in yuridu khiyanataka faqad khanu Allah min qablu fa amkana minhum wallahu alimun hakim. Nau kabaya iran sukan durata iran reka nasab naradiyurat iran swalla guni na piyaki deegin rekasiran naswalla na mata uwa maungangan. Innal ladhina amanu wa hajaru وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Mataan nasirana miya marat yaya guginatan iran sa mga derpairan. Gu ini panagunta maniran sa mga tamukiran gu sa mga ginawa iran si kulalan wallah. Gu susira na sumiyan dikiran gu tumiyabang kiran ko nabi. Nasiran man nasusabad kiran mga wali ko sabad. Nasumya marat yaya adairan ganati sa mga derpairan. Na da akipan tagiyo ko kapangwali ikiran na may tubutaman sa disiran tumugalin. Na upang inisiran rekano sa tabang makapantag ku agama na paliw ga terkano sa katabang ikiran inunta aayaran kesugat sa pagtawaad na pasadiwa gusiran naswalla na pagilay niyan sugiin yung gulaulaan. Walladhina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir.
nasusirana de pamaratiaya nasusabed kirani mangawali ko sabed udinyo tung gulaulaan na ketaguan sa samuk sulupa guka paminas sa amala. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. Nasumya maratiaya gumya manugalin gumya managuntaman kolalan wallah gususirana sumyan dikiran gutumya bengkiran nasiran man nasiran sumya maratiaya atitu na adna bagyanirana maap gupag peramapia. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. Nasumya maratiaya ko uryanian gumya manugalin gu pediwa miya managuntaman nasiran man na pediu nasututungan na nasusabad kirani lebih wali ko sabad si ko kitabu Allah mata naswalla nasulangwan taman na katawanian.